Үндірді ішінен тәмін етілген деп айтып бұла 240 көше өздерінің лишний подсобный хозяйстволарында ішләһә, 151 кеше вақыт асылымынан түрлі тараптарда ішлейді. 122 кеше пропискаларында болғаларда сетті күн көрелер. Тек 105 кеше генә бюджет учреждениеларында шәхси эшкуарларда эшләй. Биләмәлә 1700 дальше. Меңдә 73 ірі мүгілі малдар болға, шының 325 хайырдар, аттар хиккен баш. Меңдә 500-лер хиккен бір қарық кәзі асырала. Абзай ауылында ғашыра мәсіті ішләп келе, бұна бүгінден басап деп етегінде Алауыз ауылындала тайыр мәсіті не үшін іш албары деп санаға келе. Не үшін дегенде бүті ауыл халқы екінші тапқыр мәсітті ішән үшін халыққа хизмәт етсен деп зор көз һәм финанс ярдәм күрсәттеләр. 2 азнасында 45 меңләп акча йылды. Ташландык хәлдә булган бинаны күркәм кыйбадәтхана эшләп куйдык. Бөтә авыл халкына һәм ситтә яшәгән үз авыллары язмышын кайгыртып, битараф булмаган авылдашларыбызга бик зур Абзай авыл биләме хакимияте исеменнән бик зур рәхмәт сүзләре иткерәм. Бөтәһенең дә исемдәре интернет сайтында контакт Абзай, Алауыз, Мәсәк, Юсуп группаһында күрһәтелгән, һәр кемнең күпме сумма акча керткәнле, бөтә списоктары бар. Инде асып карагыз, бик кызыклы кешеләр, конечно, кызыкканлар күренде. Эш күренеп тора. Биләмәлә бер урта мәктәп бар. Bir урта мәктәп бар һәм 2 башлангыч класслар мәктәбе бар дип белгәннәр. Бөтәһе бүгенге көндә 96 укучы укый мәктәптә инде. Абзай мәктәбендә 76 бала, Алауыз башлангыч мәктәбендә инде 16 бала, Мәсәктә 4 бала белем ала. Быел менә 12-нче елдан 19-нчы елга инде уку елына 9 бала беренче класска барасак, 19-нчы елдан 20-нче елга 12 бала, 21-нче елга инде 20-нче елга 11 бала барга. Ну, булар слайдта бар, исемдер, компьютерлар бар иткән инде, беренче тапкыр булгас. Так. 22-нче елда, 21-нче елга 6 бала барга, 22-нче 23-нче елда 9 бала беренче класска барасактар. Әгәр бөтәһе бу балалар авылда калган дип, бу исәбен алгабыз дип, ну авылда кала дип үмиткәннәр, родительләре ситтә булганнар түгел. Киләсәктә мәктәпләрдә инде 1918-19 елда 105 бала буласак, киләһе елына инде алдагы елга 108 бала, 20-21 елга 111 бала, 21-22 елга 115 бала, 22-23 елга 103 бала, 23-24 елдарга инде уку елына 106 бала прогнозировать тәбәдинде. Әгәр бу балалар бөтәһе авылда калып алар дип. Абзай авылы биләмәһендә 139 гаилә балалар бар, бөтәһе 250 бала аларда тәрбияләнә, 67 гаилә 1 бала, 67 бала, 45 гаилә 2 бала, 90 бала, 17 гаилә 3 балалар, 6 гаилә 4 балалар һәм 3 гаилә 5 балалар. Авылдарыбыз елдан ел картая һәм халык саны кәмей. 2011 елда 1333 кеше булга постоянно яшәгән. 12 елдан 1 январьда инде 1300 кеше генә калган. Бу уртасы алганда ел һайын 35-36 кеше кәмеп бара.
Bunun sebepleri bulduğunda birincisinden iş orunlarının bulmağı sebepsi. Sebepli halk köplep, işlep sitke kite. İkincisi hindi ыстыртар kalıp kolxozlar, savxozlarla ötürgəz köp kişiler yanı durmuşqa, yalqoşa almay, eskilikке verildi. Hem şul sebepli merhum buldular. Bu bizim büyük zor упущение. Bizim bilimlerine tügül büte ilimiz problema bulup tura. O bilimlerinde %50 bir kişi sitke gidip vaqta usulundan işleyler. Köbeyse bir taraflarında Başkırtstan gazetinin de sıkkayında ataylı bala arkalı ineyli irkeli statyağı var. Şunda bir okusu Kılkay İşinbay Kalahının Ahmet Zaki Velidi isimdeki ikinci Başkırt gimnaziya internet okusu alıp Yılmanmanın şığırı varında. Eseyim kite Irakka hıvuk yakka büyük ışır indi eseyim işleyim deyip aksa Yurt ilanım kadirlimde uzatqında seberge ukkelep de yürügeynim bulmay bildik gül birge. Hazır zor üstem ağını kötem onun kaçkanın birem aksanın havukta kar astında yatkanın. Bu şığırık yollarında sınlap da dürüstlük var. İzler güne tugub kadın kızlarda bugün günde vaqt asılından işke kite ailehin taslap balların taslap çünkü kayı bir ir yigitler devletinde üz burustарын gaylanı qarav haqlauza unutup iskilikke halsa avulda kalgan kadın kızlar ingine bütün ağırlıklar kala bala terbiyeleu yurt işlerini başqaru hem şuluk vaqtda işlegenleri üz işlerinde bizim kayı bir kadın kızlarda irlerin diber Sibirde işlep uşu hukukta integip tapkan aksaların onlar bitende şulardı ballar üstürüge yurt kuranı düzetüge tutunmayınsa iskilikке halışıgan gayriler de var. Bunday gayrilerinde bozulup tarkalılar, ballar yetim kala. Bunday halterde bizim av bilimlerinde de körüge bulalım. Eğer kişiye eş bulha, kültürü şartları tutulha, kişi tuğan tiyagın taşlap gider inemini. Böyle kıymetlerin haklarına gerek gibi. Bunun için avlarlı bütünlüğe tügül kirihese üstürüge gerek. Böyle kıymetleri tigende ata babadan kalgan maylıktı, mal mülketті, üy yürді, altın kümüş tügül, nesil sözlerimizdeki vazaklı şahslarımızın ruhuna doğru kalıp, ularga hıyanat etmey, horulanıp yaşarga değişmey. İliki ıstırı vaxtındağı Oktyabriyat, Pioner, Komsomol uyuşmaları hemek, ballarızı terbiyelisi uyuşmaları yok. Bugünkü günde ballar tip mektep kuramaldığına köp atasılar ne üçündür mektep terbiyelerge değişti, mektepke halına. Mektep bilim bire, terbiye en birinci ata esenen gayle'nin başlana ikenin unutular. Gayle yemkiyatimizin negizi olup tura, her tuğan bala gayle'la ilimizin direge, onun namuslu grajdanın işsihi hem yeteksihi bulup terbiyelenirge teyiş. Fikirlerge, ilde işke iman hem vızdan tigen düşünselerge, bala tip gayle'lerine ürene ola. Ballarda dürüst terbiyelerde bizim İslam dininin rolü bir zor. Çünkü İslam dininde her dinden köp ata eseyge hüyü, ularga bolgan ihtiram, işlerge bolgan ihtibar uyatıla. Oşu gayle yılında hükümetimiz ağır turmuş geçirgen köp balalı, invalid bollar terbiyelegen Afganistan Çeçnya hoşlarında katnaşkan veteranlarga yardım көрсәтер hem авыл халkına münasebeten özgərtip sana hakile. Hürmetli konaklar, kardeşler, avlaşlar, oşu gayleyin yolunda hizge, avlık, tazalık, gayle bakit etileyim. Rahmet ihtibar olsun. Yer yüzüne her bir bala yaşar üçün
Бармыгыз, халмы әле. Шундай йылы һүз икән, һәр күңелде иретерлек, һәр кемгә лә үз икән. Кемдер шулай уйлап тапкан, матурлап өндәшергә, яйы килһә ихлас итеп, иркенләп һөйләшергә. Берәү әйтә танышына: "Туган, хәерле иртә". Йылы һүздән тыуган шатлык көне буена җитә. Тел аскысы иман биргән, һөекле туган телем, үз телемдә һезгә сәлам. Әссәламә галәйкүм. Хәйрле көн, хөрмәтле авылдашлар, килгән кунактар. Һезне хозур тәбигатьле Алагуз җирендә күрүебезгә сикһез шатбыз. 2018 ел гаилә елына арналган гаилә